He maumau I ngā moni a te hunga utu tāke, koina te kōrero kua puta. Mō tētahi rangahau e whai nei kia pai ake ai te whakawhitiwhiti kōrero I Wainganui I te Māori me te Pākehā, kei a rā paera tāwhai ngā whakamahuki. He ope ake I nā tikana whakawhitiwhiti na kōrero a te Māori me te Pākehā, kia haere paneke ai te hiahia a Janet King, kia kore ai he raruraru ki Wainga I nā iwi e rua. Tō mātou nei hiahia ki te titiro ki tēnei āhuatanga, pēhea te āhua o tō tinana I a koe e kōrero Māori ana, e kōrero Pākehā ana anō hoki. Me ngā rerekētanga o ngā mahi a tinana I au wā anō. E tono ana te kāhui roro reo o te whare wānanga o Waitaha, ki te kāwanatanga ua o te aroa, kia whai pūtea rātau ki te aro matawai ake ki nā tohu pēnei a te Māori. Me te Pākehā I a rātau e kau hau ana, ki reira pēr ki te I tētahi whakautu ki tēnei take. E pēhea te mōhio hea te whakaaro, te kōrero o te tangata mena kaore koe e mōhio ki tēnei āhuatanga. Ai he tika anō hoki, he whainga anō tō mātou ki tēnei. Engari e whakahe ana tēnei kai kawe kōrero ki ngā rangahau a te kāhui nei. It's a waste of money. Just off the top of my head, we should be researching numeracy literacy rates amongst Māori people. E tautoko ana tēnei mātanga reo Māori. Kei te kotisi ke te hāngai o te rangahau a tēnā tohunga. Te mea nui ke mana hei titiro. Hea kāre te Pākehā I whakatata mai ki te iwi Māori. It's a very simple discussion. You know, I don't need any researcher to tell me that. Eh? It's got nothing to do with a disconnection in language or communication. So they're holding on to the power. I've had it for so long, and we're just asking, hey, we want our share. E toru tau kua whakaritea I te kāhui roro reo, hei rangahau I te kaupapa nei. Rapara tāwhai, te karere.